Mu gihe umuhora wa Hormuz ukomeje gutembagaza ubukungu bw'ibihugu by'isi binyuze mu ifungwa ryayo kubera kubura peteroli, gaze n'igitoro ku masitasiyo agurishirizwa esanse, ibihugu bikeneye aka kanya. Kugeza ubu isi yose iri kureba uburyo umuriro watsanya ku mpande zombi muri iyi ntambara. Ibihugu bikomeje kubihomberamo kubera intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoje kuri Iran nayo ikabasubiza ku mugaragaro mu kugaragaza imbaraga z'ibisirikare bikomeye ku mpande zombi. Kuko umuyoboro wa Hormuz ni inzira y'amazi iherereye hagati ya Iran mu majyaruguru n'ibirwa bya Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ikaba inzira y'amazi ihuza ikigobe cy'Abaperesi n'inyanja ya Arabiya binyuze mu kigobe cya Oman. Ukaba umuyoboro muto cyane kuko mu gice cyawo gifunganye gifite ubugari bwa kilometero 33 gusa. Ariko ni ufatiye runini isi yose kuko hafi 20% by'ibitoro bikoreshwa ku isi niho binyura. Ikaba ariyo kamara mu bucuruzi bw'ibitoro na gaze ku isi. Rero bitewe n'intambara ishyamiranyije Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel guhera muri Gashyantare 2026, uyu muhoro warafunzwe bituma ibiciro by'ibitoro bizamuka cyane, binatera igihombo gikomeye mu bukungu bw'isi, cyane cyane mu bihugu bituye isi aka kanya. Gusa hano munyemerere tugaruke ku bintu 10 bidasanzwe kandi by'ubukungu isi ikeneye aka kanya, bipfuritse mu masasiko ashashe mu muyoboro wa Hormuz uherereye mu gihugu cy'Abaperesi cya Iran. Hano urasabwa kunkurikira idonida akantu ku kandi. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Ubundi umuhora wa Hormuz, Strait of Hormuz, ni inzira y'amazi iteye amatsiko haba mu buryo bw'imiterere y'isi, amateka ndetse n'ubukungu bw'isi yose muri aka kanya. Gusa nubwo bimeze gutya, hari ibintu bitangaje kandi bidasanzwe biharangwa. Hano reka duhere ku mwanya wa 10 tumanuka hasi tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 nuko Hormuz ifite ikirwa cy'umucanga utukura. Kizwiho kugira umucanga utukura cyane ukomoka ku mabuye y'ubutare. Uyu mucanga uraribwa kandi ukoreshwa nk'ikirungo mu biryo byaho. Ikirwa cya Hormuz niwo honyine ku isi ushobora gusanga umusozi wuzuye ubutare bwa feri cyangwa se iron oxide, ari nabwo butuma ubutaka n'umucanga waho biba umutuku mwinshi umeze nk'amaraso. Uyu mucanga utukura witwa 𝐶𝐜𝐿𝐴 mu rurimi rwaho. Ntabwo ari ibuye gusa, ahubwo ni umutungo kamere ukomeye abaturage babo bifashisha mu buzima bwa buri munsi kuva mu binyejana byashize. Imiterere yacyo ituma inyanja ikora ku nkombe isa n'itukura, iby'abakerarugendo bita inyanja y'amaraso. Usibye peteroli na lisansi biboneka muri uyu muhora wa Hormuz, nuko kandi haboneka ikintu gitangaje kandi kidasanzwe kurusha ibindi. Nuko uyu mucanga uribwa. Abaturage b'i Hormuz bawukoresha nk'ikirungo cy'ingenzi mu gukora isosi yitwa sulak. Bagira uburyo bwo kuwuyungurura neza, bakawuvanga n'amafi yomye, indimu n'ibirungo bitandukanye, maze bakabirisha umugati wa kera witwa tomesh. Kuri uyu mucanga ntabwo baha amabara gusa, ahubwo burimo imyunyungugu nka feri, iron, ituma ibiryo biba bifite uburyohe n'umwihariko bitaboneka ahandi ku isi. Usibye kuba barya umucanga wawo, uyu mucanga utukura ufite akamaro kageretse ku nganda n'ubugeni. Ukoreshwa mu gukora amarangi asigwa ku nzu, mu nganda z'ibiribwa, food coloring, ndetse no mu gukora ibikoresho by'ubwiza, cosmetic, nka lipstick. Bitewe n'uko uyu mucanga ari ubutunzi budafite iherezo, muri iki gihe amateka akomeye agenga uburyo usohoka kuri iki kirwa kugira ngo bitangize ibidukikije n'ubwiza bw'iki kirwa bwakuruye izina ryitwa Rainbow Island cyangwa se ikirwa cy'umukororombya. Ku mwanya wa 9, uyu muhora wa Hormuz wa Iran wifite ikirwa kinini cyitwa 𝐾𝐜𝐿𝐴 Island. Iki kirwa nicyo kirwa kinini kurusha ibindi byose mu nyanja y'Abaperesi. Kikaba gifite imiterere iteye amatsiko cyane, gifite ubuso bungana na kilometero kare zigera ku 1491. Bivuze ko gikubye hafi kabiri ubuso bw'igihugu cya Singapore n'icya Bahrain. Naho bitewe n'uburyo gifite ubutaka bunini n'ubugari, uyu munsi hafatwa nk'urubuga rw'ubukerarugendo n'ubucuruzi bukomeye muri Iran, dore ko gifite n'icyanya cyahariye ubucuruzi, free trade zone. Kikaba kigarurira amato menshi anyura muri uyu muhora wa Hormuz. Ikintu cy'umwihariko kuri iki kirwa nuko ari cyo cyanya cya mbere mu burasirazuba bwo hagati cyashyizwe mu rwego rwa UNESCO Global Geopark, naho kubera imiterere yacyo y'ubutaka idasanzwe, nko mu kibaya n'imisozi y'umunyu uzwi nka Namakadani, ifite ubuvumo bw'umunyu burebure kurusha ubundi bwose ku isi. Iyi miterere y'ubutaka yagiye ihindurwa n'imiyaga n'amazi mu gihe cy'imyaka ibihumbi, bikaba bishushanya ubutayu n'imisozi myiza cyane. Uretse muri iki kirwa kandi haboneka ibyanya bikomeye by'ibidukikije, akaba ari icumbi ry'ubwoko bwinshi bw'inyoni n'amafi. Usibye ubwo buzima bw'imimerere, abaturage bo kuri iki kirwa bazwiho kubumbatira umuco gakondo, cyane cyane mu gukora amato y'imbaho atandukanye. Akaba ari umugenzo wanditswe mu murage w'isi kubera uburyo akorwa mu buryo bwa kera cyane bukoreshwa mu bucuruzi muri uyu muhoro uyu munsi. Ku mwanya wa 8, izina Hormuz rifite imizi mu mateka ya kera cyane y'umuco n'idini ryo mu Buperesi, aho rikomoka ku ijambo ry'igiperesi rya kera ryitwa Hormazad. Iri jambo niryo ryaje guhindukamo Hormuz mu rurimi rw'iki gihe. Naho mu rurimi rwa kera yitwa Zoroastrianism, ryahoze mu idini rikomeye ryo mu Buperesi mbere y'uko Islam ihagera. Aho Hormazad niryo zina ryaje gukoreshwa mu kwita Ahura Mazida,
bisobanura kuri Imana isumba byose, umuremyi w'ijuru n'isi, akaba n'ikimenyetso cy'urumuri, ukuri n'ubwenge. Rero kwitirirwa uyu muhora n'ikirwa izina ry'Imana ntibyari impanuka. Mu myizerere ya kera abantu bizera ko ahantu h'ingenzi ku gihugu, cyane cyane inzira z'amazi n'ibiribwa bifite ubutunzi buhambaye, ko hagomba kwitirirwa izina rya kera kugira ngo harindwe n'imbaraga z'Imana. Ibi byumvikanisha ukuntu uyu muhora wafatwa nk'ahantu hashobora gutanga ubugingo n'ubutunzi ku gihugu cyose, bityo ukaba ukwiriye kwitirirwa Ahura Mazida nk'ishusho y'umugisha n'imbaraga z'Imana. Naho mu buryo bw'amateka n'indimi, hari n'abashakashatsi bavuga ko izina Hormuz rishobora kuba rifitanye isano n'ijambo ry'igiperesi risobanura imikindo, bitewe n'uko ako gace hahoze kera harangwa n'ibiti birebire binini by'imikindo. Ariko isano ry'izina n'idini ni iryitwa Zoroastrianism, niyo yanditswe cyane mu bitabo by'amateka kandi niyo ihabwa agaciro kenshi, kuko igaragaza uburyo kera abaperesi bahuzaga imiterere y'isi n'imyizerere yabo y'idini, spirituality. Ku mwanya wa karindwi ni uko umuhora wa Hormuz ufatwa nk'umuyoboro w'ubuzima ku bukungu bw'isi, cyane cyane mu bijyanye na gaze ishyushye cyangwa se liquefied natural gas LNG, bitandukanye na peteroli ishobora rimwe na rimwe kunyuzwa mu miyoboro y'ibihombo bica munsi y'ubutaka inyura mu bindi bihugu. Rero hafi ubutunzi bwose bwa gaze buturuka mu gace k'inyanja y'abaperesi bugomba kunyura muri uyu muhora uri hagati ya Iran ndetse na Oman. Ibi bivuze ko uyu muhora ari inkingi ya mwamba ituma inganda n'ingo mu bihugu nk'Ubuyapani, Korea y'Epfo ndetse n'Ubuhinde, ndetse no mu bice bimwe by'Uburayi bibona ingufu zihagije zituruka kuri gaze. Qatar ari nacyo gihugu cya mbere ku isi mu kohereza gaze ya liquefied natural gas mu mahanga, rero yishingikiriza uyu muhora ku kigero cy'100%. Gaze yabo icukurwa mu nyanja igahindurwa amazi, hanyuma ikajyanwa n'amato manini cyane agomba kunyura muri Hormuz buri munsi. Rero kubera ko nta yandi mahitamo Qatar ifite yo kohereza ubutunzi hanze, uyu muhora uhinduka ahantu h'ingenzi cyane mu mutekano w'ingufu, energy security. Iyo habayeho gufungwa cyangwa se guhagarara k'uyu muhora, niyo byaba mu gihe gito cyane, bishobora gutuma ibiciro bya gaze byikuba inshuro nyinshi cyane ku isi hose, ari byo biri kuba aka kanya. Muri uyu mwaka wa 2026 agaciro k'inzira kariyongereye cyane kubera ko ibihugu byinshi biri kuva kuri lisansi zashyirwaga mu modoka na moto bikajya kuri gaze nk'ingufu. Ibi bituma uyu muhora utaba gusa inzira y'ubucuruzi, ahubwo ibintandaro y'ububanyi n'amahanga bukomeye. Ibihugu bikomeye ku isi biba bihanze amaso kuri uyu muhora kugira ngo uburyo bwa gaze itambuka butazigera buhungabanywa. Rero gufungwa kwa Hormuz byahagaritse hafi 20% bya gaze yose ikoreshwa ku isi. Ibyo bikaba biri guteza ihungabana rikomeye ry'inganda n'izindi serivisi z'ibanze mu bihugu byinshi ku mubumbe dutuyeho. Ku mwanya wa gatandatu ni uko umuhora wa Hormuz ufite imiterere y'ubutaka bwo munsi y'amazi iteye amatsiko, aho unyuramo imiyoboro y'amazi maremare cyane n'ubwo ubugari bwawo ari buto cyane. Mu gice cyawo kimenyereye nka Denalow, uyu muhora ufite ubugari bwa kilometero 33 gusa, akaba aricyo gice cy'amazi kinyurwamo n'amato manini cyane afite ubugari bwa kilometero 3 gusa kuri buri cyerekezo. Bitewe n'uko amazi yaho ari maremare cyane, ashobora kugera kuri metero zisaga 200 z'uburebure bw'ubujyakuzimu. Ibi bituma uyu muhora uba umwe mu nzira nkeya ku isi zishobora kwakira amato manini cyane yitwa very large crude carriers cyangwa se ultra large crude carriers, ashobora gutwara utugunguru twa peteroli dusaga miliyoni 2 icyarimwe. Iyi miterere y'amazi maremare niyo nkingi ya mwamba ituma uyu muhora w'ingenzi mu bucuruzi bw'isi. Iyo amazi aba ari magufi, amato manini ya peteroli n'aya gisirikare nka aircraft carriers ntabwo yari kuba ashobora kuwunyuramo. Bivuze ko ubutunzi bw'aka gace bwari guhera mu nyanja y'abaperesi ya Iran, kubera ko iyi miyoboro y'amazi maremare ari ituma amato abasha kugenda mu mutekano bitagombye kunyura hafi y'inkombe zishobora kuba zirimo ibitare cyangwa se amabuye ashinyitse munsi y'amazi. Bituma Hormuz iba inzira y'amazi yizewe cyane mu buryo bwa tekinike, nubwo ifatwa nk'ifunganye ku bukungu bw'isi mu bya politiki. Icyakora kuba amato yose manini agomba kunyura muri uyu muyoboro umwe w'amazi maremare bishobora guteza akaga mu gihe habayeho impanuka cyangwa se intambara, kubera ko niyo nzira imwe rukumbi y'amazi maremare. Niyo amato yaba afite ubugari bwa kilometero 33 bwo kugendamo, agomba kwisunika yose mu nzira ifunganye cyane. Ibi bituma kugera aho bagomba kugera muri uyu muhora biba bigoye cyane, aho amato aba agomba gukurikiza amategeko akaze y'umutekano yo mu mazi yitwa traffic separation scheme kugira ngo hatabaho kugongana, dore ko buri munsi yo hadafunze muri uyu muhora hanyuramo amato ari hagati ya 15 na 20 atwaye peteroli mu bice bitandukanye by'isi. Ku mwanya wa gatanu nuko ari ihuriro ry'imigabane y'isi. Uyu muhora uherereye neza ku butaka bwa Arabia ndetse no bwa Eurasia. Ibyo bikaba ari byo byarimye imiterere y'imisozi iteye amatsiko iherereye ku nkombe zawo. Iri hura ry'imigabane ryarimye imisozi miremire kandi iteye amatsiko yo muri Iran ndetse na Oman, ihagarara nk'inkuta ndende z'amabuye zireba ku nyanja. Iyi misozi irangwa n'ibishonyi bijya gusa nk'umweru ariko werurutse n'amabara anyuranye bituruka ku munyu n'ubutare, bigatuma ku nkombe haboneka imiterere imeze nk'inzira zo mu butayu, aho amazi y'inyanja yinjira mu miterere y'imisozi miremire ikora utugobe dushishikariza ba mukerarugendo gusura ako gace.
Ku bijyanye n'ubwubatsi, inkombe z'uyu muhora n'ibirwa byawo birangwa n'amazu yubatswe mu buryo bwa kera kandi butangaje cyane cyane mu gace kitwa 𝐓𝐡𝐢 kari ku kirwa cya 𝐴𝐻𝐿 Island. Aha haboneka amazu afite iminara yitwa badijiri cyangwa se wind catchers, akaba ari uburyo bwa kera bw'ubwenge natural air conditioning bwashyizweho n'abaperesi kugira ngo bayobore akayaga gakonje mu nzu mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi bwo mu butayu. Aya mazu yubatswe n'amabuye bifite amabara y'ubutaka, ishushanya ishusho y'ubuzima bwa kera bw'abacuruzi bw'amasaro n'abashoramari banyuraga muri uyu muhora mu binyejana byashize. Hano usibye amateka n'ubwubatsi, inkombe za Hormuz zikurura ba mukerarugendo kubera ibintu by'umwimerere bitangaje nka Valley of Status, uruvangitirane rw'ibishushanyo by'amabuye byaremwe n'imiyaga n'inyanja irimo amabara amera nk'inyenyeri nijoro. Ku nkombe za Oman, ba mukerarugendo basura utugobe tw'amazi dutuje twuzuyemo amafi y'amabara n'izuba rishingira ku misozi ihagaze mu mazi. Uku kuvanga kw'imiterere y'isi iteye ubwoba, ubwubatsi bwa kera budakeneye amashanyarazi kugira ngo bukonje n'umuco w'abaturage bikonje, bituma uyu muhoro uba ahantu h'imboneka rimwe ku isi kubera ubwiza butangaje buharangwa. Ku mwanya wa kane, ubwami bw'ubutunzi bwa kera. Ubwami bwa Hormuz bwabaye bumwe mu bwami bukomeye kandi bukize cyane mu mateka y'ubucuruzi bwo mu mazi, bukaba bwarageze ku ndunduro y'uburambe n'ubushongore hagati y'ikinyejana cya 13 n'icya 15. Igitangaje kurusha ibindi no ku ubwami bwubatse ubu butunzi buhambaye batabukesha ubutaka cyangwa se amazi meza, kuko ikirwa cya Hormuz cyari ubutayu bw'umunyu n'ubushyuhe bwinshi, bitandukanye no mu bindi bihugu by'icyo gihe byishingikirizaga ku buhinzi. Kuko abami ba Hormuz bahisemo kurema ubutunzi mu mazi, bahinduye iki kirwa igicumbi cy'ubucuruzi bw'isi, ku buryo nta bwato bwatambukaga butishyuye umusoro cyangwa se ngo buhagurishirize ibicuruzwa. Ibi byatumye ubu bwami buba isanduku y'amafaranga y'isi yose mu binyejana bya kera, aho bwakundaga kwitwa ubwami bw'izahabu n'umunyu kubera uburyo bwakoreshaga imiterere yabwo mu kwinjiza amafaranga atagira ingano kugeza uyu munsi. Ikindi kintu gitangaje n'uburyo abaturage b'ubu bwami bari bafite ubwenge n'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'imiturire. Mu kurengera abacuruzi n'abashyitsi bavaga imihanda yose, bubatse amazu yihariye afite iminara yitwa badijiri yo kumviramo akayaga gakonje gaturutse mu nyanja kakazamuka mu nzu hagati mu butayu. Ibi byatumye Hormuz itaba gusa ihuriro ry'ubucuruzi, ahubwo ni umujyi w'icyitegererezo aho abantu bakize bakundaga kuza kuruhukira. Ubu bwenge bw'ubwubatsi bwatumye uyu mujyi ufatwa nk'icyanya cy'imyidagaduro y'icyo gihe kubera uburyo wari uteye n'uburyo bw'ubuzima bwaharangwaga nubwo wari hagati mu nyanja n'ubutayu. Ikitazibagirana kandi ni amateka y'amasaro meza cyane yarangwaga muri ubu bwami. Aya masaro yavaga mu nyanja ya Persike, yari afite agaciro kageretse ku buryo abamikazi n'abami b'Uburayi n'Ubuhinde bayarwaniraga. Ubwo bukire buhambaye ni nabwo bwatumye ubwami buba ihuriro ry'imico itandukanye, aho washoboraga gusanga mu isoko rimwe umunyafurika acuruza amahembe y'inzovu, umushinwa agacuruza ayo bita amashirira, n'umwarabu agacuruza izahabu. Uku kuvanga k'ubutunzi n'imico nibyo byatumye ubwami bwa Hormuz buba igicumbi cy'ubuhangange bw'isi yose, global super power mu bijyanye n'ubukungu bw'amazi, mbere yuko bagashaka buhake b'Abaportugali bahagera. Kandi mu kinyejana cya 13 hari ubwami bwa Hormuz bwagenzuraga uyu muhora kandi bukize cyane bitewe n'ubucuruzi bw'izahabu, ibirungo n'amasaro hagati ya Aziya na Afurika. Ku mwanya wa gatatu, irembo ry'amahoro. Nubwo uyu muhoro uri kuvugwamo amakimbirane y'intambara, izina ryawo rya kera mu cyarabo ni Bab-al-Salam, bivuze irembo ry'amahoro. Kuko muri iyi minsi iyo uvuze umuhora wa Hormuz, imitwe y'inkuru yuzura intambara n'amato y'intambara. Ariko mu mateka ya kera izina ryawo ryari ry'icyubahiro n'ituze. Bab-al-Salam bivuze irembo ry'amahoro, ryitwaga gutya kuko uyu muhora wari nk'umuhuza w'isi. Ryari irembo ry'amahoro kuko ryahuzaga abacuruzi b'Abahinde, Abashinwa n'Abarabu mu mutekano udasanzwe. Mu gihe amashyamba n'imisozi byabaga byuzuyemo abasahuzi n'intambara z'ubutaka, mu mazi ya Hormuz harangwaga n'amategeko y'ubucuruzi yubahwa n'impande zombi, kuko buri wese yari azi ko amahoro ya Hormuz ari isoko y'ubutunzi bw'isi yose. Muri icyo gihe uyu muhoro ntabwo wari uteye ubwoba nk'uyu munsi, ahubwo ari nk'intebe y'amahoro, aho imico y'Iburasirazuba n'Uburengerazuba yahuriraga ikungurana ubumenyi, idini n'ubugeni. Ryari irembo ry'amahoro kuko ryavuraga ubukene, rikaba inzira y'ibintu byinshi ku bushakashatsi n'abacuruzi binjiraga mu nyanja y'Abaperesi baje gushaka ubuzima bwiza, kubera amazi atuje n'ibiribwa bisa neza cyane. Uyu munsi izina Bab-al-Salam risigaye ari nk'inzozi z'amateka zibutse isi ko uyu muhoro utemerewe kuba ikibuga cy'intambara. Igitangaje kurushaho ku mwanya wa kabiri ni uko uyu muhoro atari inzira y'amato manini tankers n'intambara gusa, ahubwo n'igicumbi cy'ubuzima bwo munsi y'amazi butangaje. Nubwo hejuru hanyura amato atwaye lisansi na peteroli by'isi yose, munsi y'ayo mato hari ubutunzi bw'amafi menshi kandi budasanzwe, bituma uyu muhoro uba umwe mu nyanja zikungahaye ku biribwa byo mu mazi mu burasirazuba bwo hagati. Amazi maremare ya Hormuz ahura n'imiyaga ikurura imyunyungugu n'ibiryo by'amafi biturutse mu nyanja y'Ubuhinde, bigatuma uyu muhoro uba nk'ikiraro cy'amafi y'amabara n'ubwoko butandukanye.
Muri uyu muhoro usibye amafi asanzwe amenyereye mu biryo bya buri munsi, habonekamo n'amafi manini cyane atangaje nka sharks na dolphins zikunda kuza gukinira iruhande n'amato ya ba mukerarugendo, ndetse n'amafi manini yo mu bwoko bwa tuna. Ibi bituma uyu muhoro bihuriro ry'uburobyi bw'umwimerere, aho amato mato y'imbaho agendera iruhande rw'amato manini cyane atwaye peteroli. Abasare n'abarobyi bahatuye basangira amazi nubwo bahanganye mu buryo bw'inganda. Iki gitangaza cy'amafi muri uyu muhoro nicyo cyatumye abaturage babo bubaka umuco wabo ku mafi n'ibiribwa byo mu nyanja, bigatuma no mu gihe amato ya peteroli yaba yahagaze, Hormuz yakomeza gutungwa n'ubwo butunzi bwa kamere buri munsi y'amasaswa y'inyanja ya Iran. Mbega hejuru habumbatiye peteroli ishobora guhabwa isi, ariko munsi habumbatiye ubuzima n'amafi ashobora kugaburira amahanga. Hano reka tuze ku mwanya wa mbere, nuko ari ihuriro ry'ingufu z'isi. Uyu muhoro ugiramo hafi 20% by'ibikomoka kuri peteroli byose bikoreshwa ku isi, bituma iba inzira ya mbere y'amazi ifite agaciro kandi yubahwa mu bukungu bw'isi. Uyu muhoro wa Hormuz ufatwa nk'umutima utera w'ubukungu bw'isi, kuko ni rwo rugi rwonyine rwinjiza kandi rugasohora ubutunzi bw'ingufu buva mu nyanja y'Abaperesi. Muri uyu mwaka w'2026 agaciro kabo kageze ku rwego rwo hejuru cyane, bitewe n'uko hafi 20% by'ibikomoka kuri peteroli byose bikoreshwa ku isi bigomba kunyuramo buri munsi. Ibi bivuze ko kuri mapu zose z'ubucuruzi, uyu muhoro ariyo nzira yonyine y'amazi afite agaciro mu by'ubukungu, kuko imashini z'inganda, amato n'imodoka byo mu bihugu bikomeye nk'Ubuyapani, Ubuhinde n'Ubushinwa byarahagaze ako kanya, kubera ko uyu muhoro uri kuberamo isibaniro ry'intambara hagati y'Amerika na nyir'umuhoro, kuko Amerika na Israel bari gutegeka Iran gufungura uyu muhoro wa Hormuz ku gahato, ariko Iran yababereye ibamba yaryumyeho yanze kuwufungura. Imiterere yawo nka chokepoint cyangwa se inzira ifunganye cyane niyo ituma uyu muhoro uba w'agaciro kadasanzwe. Nubwo ubugari bwawo ari kilometero 33 gusa, uyu muhoro ugenzura amato manini cyane nka super tankers atwaye peteroli zisaga miliyoni 20 kugeza kuri 21 ku munsi. Ibi bituma ihuriro ry'ingufu z'isi, kuko nta yandi mahitamo menshi ahari yo kunyuza ubu butunzi. Rero mu gihe habayeho gufungwa k'uyu muhoro, niyo byaba amasaha make cyane, byatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isi yose bizamuka ku buryo bukabije, bituma ubukungu bw'ibihugu byinshi buhungabana ako kanya. Igitangaje kurushaho no uyu muhoro atari inzira y'ubucuruzi gusa, ahubwo ari umuvumo n'umugisha muri aka gace uherereyemo. Ni ihuriro ry'ingufu kuko uhuza ibihugu bifite peteroli nyinshi ku isi nka Saudi Arabia, Iraq, Kuwait ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'isi yose. Uyu muhoro ufatwa nk'umuyoboro w'ubuzima w'isi, aho amato asaga 15 kugeza kuri 20 yanyuraga muri aya mazi maremare buri masaha 28, atwaye ubutunzi butuma isi iguma kugenda cyangwa se igahagarara. Niwo muhora wa mbere ku isi urindwa cyane n'amato y'intambara y'amahanga, byose ari ukugira ngo urufunguzo rw'ubukungu bw'isi rutazigera rufunga na rimwe. Ariko se ko mbona ariho biri gushya bishyira bafunguye umuhora wa Hormuz burundu, turaza kuba bande mwamfura mwe? Ese umaze kumva ibintu 10 bitangaje kandi bidasanzwe birangwa n'ibiboneka muri uyu muhoro wa Hormuz w'igihugu cya Iran ikomeje guhanganira hagati y'Amerika na Israel? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi wakonze ibyo dukora kandi like, kandi ntibibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Sawa, murakoze, naho butaha.